niwe ugaba ubwami bwose bwo mw'isi kandi ukabugabira ugomba. Mwami waravye ryiza umugambwe CNDD-FDD uha kurongora igihugu, maze nyaguhora ku ngoma nawe urahindukira uguha ikibanza ca mbere. Warawushoboje mwami ibitari bike, wawucanye mu bihuhusi vyinshi, usimbisha imitego itari mike, ndetse mwami uhagarara n'ingabo ku rugamba, ubashoboza mwami kuduha amahoro n'umutekano igihugu cyose. Nyaguhora ku ngoma warabashoboje kunga imitima, babanje kubomagura ibisika n'ibihome byatandukanya abantu, maze amacakubiri y'amoko arahunga, amacakubiri y'amadini avaho, amacakubiri y'imigambwe avaho, ndetse twese dusigarana igisumba byose kumva ko turabarundi. Nyaguhora ku ngoma ibyo byose babakoresheje ntibigeze bagira mwami ngo bagire icyo bakorana kimwe batagushize imbere. N'uno munsi mwami dukoraniye hano nta kindi gitangwa atari uguha icubahiro. None mwami turagushimiye muri byinshi bakoze mwami, urongera ubashoboze n'ibindi. Urabaha ubudahangagwa, urabaha kwama bagira ikiganza ciza, urabaha mwami gushobora gucisha inzira n'ahatagira inzira, kuko ari wewe mwami ubashoboza. None nyaguhora ku ngoma turagushimiye kuri izi ndongozi nziza waduhaye, duhereye kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, tugashira mwami hamwe n'urongoye umugambwe, eka ndetse mwami n'ibindi bikomangoma wabashigikije kugira mwami bashobore gutunganiriza ihanga ryawe. None nyaguhora ku ngoma uyu munsi mukuru tushize mu biganza byawe, intsinzi ni yawe kuko niwashoboje uyu mugambwe gushika kuri ino myaka no gushika kuco bariko barajana ko igihugu cacu ari ryo yereko wabahaye ryo guteza imbere igihugu. Mwami Mana ishobora byose, urakomeza kuba umwansi w'abansi babo, uzogwanya n'abagwanya, uzobavuma uzomuvume, maze uzobahezagire umuhezagire. Nyaguhora ku ngoma ubaremesha igihe cyose, ugendane nabo mu ntambiko zabo zose. Ibisigaye nyaguhora ku ngoma uyu munsi dukoraniye hano kubw'umunsi mukuru w'ugwaruka rw'imbonerakure nyaguhora ku ngoma. Turagusabye mwami imbonerakure zose aho ziri uziha umugisha kandi uzikoresha iby'ubutwari n'iby'ubuhizi mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe mwami guhagarara neza kuko bazi yuko bahagararanye n'Imana itaneshwa kandi idasumba. Turagushimiye rero ibijya gukoreka byose, haba mu majambo, haba mu ndirimbo, haba mu bindi birori byose bifatanirize hamwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye bike ariko kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe uraduha n'ibyo tutagusabye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, tugukomera amashi, tukuvugiriza impundu kuko uri Imana ibereye gushimwa. Irebe FM.